Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagtultuloy ti limod a relasyon da Henry ken Bianca. Iti sabali a bangir, naduktalan mo't ni Magda nga addaman ng babae ni Macario. Nasuron nga rod daytoy, kat pinagresign na iti kumpanyada. Sana pinagtalaw. Kabayatan na, mariribukan unay ni Henry. Idimbaga ni Bianca, ama sikugan daytoy. Idimot na amuan ni Brigida ti kaadda ti babae ni Henry. Naasar, kat pinagtalaw namat daytoy. Inawagan nga rod ni Henry ni Bianca. Papagayam, denggen tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Mananggun daway. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hello, honey. Mabalin ka di ko may kadito'y Blue House. Dito'y umok ti ayan-ayat ha. Adda dito ni Mac. Ay, ni Daddy ti kayat ko asawan. Ha? Diyak pa'y makapanaw dito'y. Di nakpalubusan ang pumanaw. Kastay ha. Agmay sak namin dito'y. Sige, tarumaran ni Daddy iti silan. Bye. Hello bro. Hello, bro. Nakapili ka din. No asino ka dagiti tuwa tinagasat. Kuwa bro. Problema. Ha? Pinapanaw nak ti bakit. Anya? Mangrabrabak ka kadi? Saan? Agpaiso ti bagbagak. Jack amo. No nangalaan na iti video nga impakita na kanyak. Anya video? Tika dami ka ni Bianca iti Blue House. Apay ngamin adi kay nagananad. At dalagit din ang sipot kada kayo. Ayan mo itan. Adak dito silid mo iti Blue House. Agmay sak nga ro ditoy. Ay, awanin. Solo fight ka nga ro din ita. Outside di ko lang ba? Si Kamit, mariribukan ak lang nga ro din. Tilay bagbagam. Mayak, bro. Ta damagak man no anya tinapasamak. Basta man nakapungtot anang ipakita iti video. Ha? Ay, kasano itan? Inay-ayong kumaa. Nagrason ka. Ay, sayang ti sugar, mamim. Sapay awan pulos kwarta kita. Anya nga ti pagbayad kunto numadanon ti panagbabayad iti abang. Mano ka di abulan ti binayadam dito'y asilid? Talo lang. Ingulpim nga inted, ti sugar, mamim. No ayabak ni Bianca ditoy. Anya nga iti ipakan ko. Uray awan makan. Numabsog kayo itinasamit nga ayat. Agawid ka man langan. Ah, Awan mo't lang ipakan ko kun ka ditoy. di nakmot pagpupudutan Awan gayam. At da inalak apulutan ta. Uminom taman. Mayat ko man magkalaysa kami kan ni Bianca. Tapno makunabak na nga mat. At da ka di aramatam apagkalay sayo. Awan sapay mat gargaret mo. Itugot mo. Idi pinagtalaw na ka ni sugar mamim. Dahita nga raw. Sapay dahita. Kalsun mo amatintinag. Nawan barikas na. Ay, amanan. Dinak man soronan ne. Unay ka. Sino ti kasuron mo? Di mo ibaga asya. An-andingayin ka lang arudan. Indon kwan. Panawan kamat. Ni, apay ngay. Agmay sak lang arudan. Panawan nak pa lang mat. Sige man langan. Agtalawak. Kung isuti ko nam. Wala. Mabana kon. Di mo ka di tinamag no apay nga awan jay lugan nila kay Macario? Nagtaksi asi mangpat. Ita, nagtaksi manen apim manaw. Dinamang ko, ngam ko na nga adda ka no shop. Adda ka no pinasukatan na. Imbagam ka di amasikog ka. Saan? Tanadlaw ko nga alusiisen. Balikid a balikid. Saan na makaturog? Apay ka no? Di mo dinamag?
Parikot ka no iti kumpanyada. Nadlaw ko amariribukan unay. Awan pa'y inted na akwarta kita. Anya nga tati parikot na. Nabangkrap nga ta? Di namat nga rod iba ka. Di pa'y makapangan. No saan ang makapangan, kan saan ang makaturog, kaawatan nga rod, anadagsan day ta aparikot. Ladingitak no naikan ka iti pakalidayam, manang. Awan basol mo, ading ko. Inaramid mo laang tirumbang. Maladingitan aklaang. Taadon apabor ti inted ko kankwana. Ngamlino ko nakpailaang. Adayo nga ubing ngam iti sika. Iso nga imposible adi nakalukuan. Ado maten tinakitak nga uray mano atawan ti agwat da. Kat napudnulat ta ti lalaki. Adda dagiti mananggundaway. Adda met dagiti napudno. Manmano tinasingpet kan addaan iti nasaya at panagpuspuso no may papan iti kastabanag. Naggasat ti makatumpong iti kasta aklase ti lalaki. Ay, iso ano agayat ka manen, may mayat jay saan anataer, tapno saan ang makasapol iti sabali. Amok nga agayam kayo ka ni Henry. Saan ka di? Wan, ma'am. Apay ka day? Amom ka di no ayan na ita? Ha? Saan ka di ada kayo ti agkabalay, madam? No di mo amo. Adda saan ko nga mo? Saan ko matakabalay, ma'am? Saan kon akabalay dayjay amanong gundaway? Ila ko kon ti kotse nga impausar ko kankwana. Ay, sayang ti kotse, ma'am. Numabalin la ko ma. Ited mo langan kanyak. Saan asinsinan kotse ti pagsarsaritaan ta? Ay, Tapno basta maipadawat latan. ko ha, ma'am. Raba ko lang mata. Ang agbaliw ti panunot mo. Akit? Awan dakas na. Igatangan kan tulaangan iti sinan kotse. Dita ka man laangan. Unahin, day taabagat. Hello, bro! Anya man ang tirabak mo. Tanangam, nagitibagbagam ta problemado ka. Bro. Ila ko kanon ni sugar mamim ti kutsem. Anya? Sayang pa iti kotse. Saan mo na kutsi ita, bro? Awang gayam. Saan ka di ang nakakutsi? Ti kanayon amang itulod ka ni Bianca ija pagadalan? Uwan, mate. Ang kotse ti daddy na. Ay, naggasat kan no maasawam ni Bianca. Parikot ko nga, hudno kasanok nga ikalay sa... Ay, kat ibagam kan kwa na Agkalay sa kayon. Uray, tamasikugan. Nasayatan na ka umay ka, Bianca. Mailiw ka unay kan ka. Pimanaw ni Daddy, iso anak ka umaya. Addan sa parikot na, iso anjak nakadawat iti kwarta. Uray siya nga ron. Jack matan makadawat iti kwarta ka ni Mami. Tada di mi nagkinawatan. Kasta ka di? Kasano ka nga ro dito'y Blue House? Mariribu ka na nga ron. Jack amo ti aramidak. Ingka dumawat iti dispenser kini Mamim. Tapno makadawat ka iti allowance mo. Sabali ni Mami ang makapungtot. Di na kaya ti dagulit. Adda akagura na. Api nga tadi nakinikan ni Makaryo iti kwarta. Awanan kwarta. Panagbabayad man na iti tuition. Dandani man nga minan ti eksamen tayo. Aywan gayam. Sana bali. Dumawat aktokin ni Makaryo iti pagbayad ko inton sumangpat. Siyak, husto lang ang pagbayad ko ti impaw itda na ng akwarta. Imbagan ka tadda impaw itda. Ngam siya, awan. Kasano no di nakaikan ni Makaryo. Di saan kan ang maka-eksamen. Tapno na yunan natitad na. Ibagak ama si Kugak. Nga di nga ibagam aputot na, ti di namot putot.
Ay na, friend, makaamuditan. Ikan naklakit di iti kwarta. Oh, hello bro. Apa nakawag ka? Agpautang ka man iti kwartam. Dandan ni examine mi, ngamjak pa'y nakabayad. Ha? Saan ka maka-examine no di kagbayad? Kasta nga rod. Sayang da ito yung semestre, nung jak maka-examine. Saan pa'y mo't nagsweldo, bro? Mabit lang Tainak mang balik ka ni love mo. Darasam nga rod. Di mo ibagbaga asyak tag kasapulan Ibagakit di nga agpakpakaasi ka. At di na kaikan, loko. Ingkakit din. Bunan. Pagulbudin nakmanan. Ada ka din alam ka ni bakat brihida, bro? Sikat yag kasapulan. Siyak timutang. Ay, siyak pa'y timay ditoy. Ay, naggasat kakit din. Iyag mo nga rudan tayo nakagbayadan. Malada ba kaun? Aday ta. Ala, mapanak nga rudan. Di ka pa'y nagyaman. Ay, unay kan. Agyaman ako tulain ton maminsan. Ala, ingkan iti trabaho. Addan tula kayat mo. Di ka kasasao. Ay, no, di nakasao. Di si kang arti mang bayad iti inutang mo. Anya? Ay, unay kan. O anya, saan ka kadipay nakadawat iti pagmatrikulang? Urayak asumangpat. Deadline to no bigat ti panagbabayad ta examinan. Kasano no di ka pa'y makabayad? Di pa'y lakad sumangpat day di alakay. Amo na pa nagbabayad iti tuition. Ngam ko na mata problemado. Di na kadipay imbaga ti problema na kan ka? Ay na, awan bibiyang ko iti parikot na. Basta ikan na kuma iti pagbayad ko iti pagadalan. Ay, nalabos ka mat, Bianca. Masurunak nga rod. Tadinak pa'y lakit ikan iti pagbayad ko. Daddy, imbag ta simangput kan. Di pagbayad ko ngay. Examine min inton bigat. Diyak maka-exam do sa anak ang makabayad. Beta nga ro, tinakaladawa kasi mangpet. Napanak nang irwar iti pagbayad mo. Agyaman ako na ikan ka, Dad. I love you. I love you too, Bianca. Aramidek ti amin, tapno dinak isukat. Pulos, asaan ka nga isukat? Uray anya ti mapaspasama. Awan ti mamagsina kadata. Dayta kat ti kayat ko kan ka. Nalailo, kan managayat. Agad-adal ka di pa'y ti mananggundaway agayam mo. Ha? Asino ka di tidakda kamatem, ma'am? Anya pa'y ngay, no di ni Henry. Kunanan sa anakaban ni iti nataba alamos. Kasano ang makabaniit, kat di na pa'y amuti agkalap. Saan ka makaaw-awat? Ay, kurang ti panunot mo. Imbagam anataba alamos. Apay, lamos nga rod ni manang mo, tapno mabaniitan? Ay, talaga adi ka makaaw-awat. O sige, panawan ka man laangan ditoy. Amom, Daddy. Agbalin kan apudpud no a Daddy. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Iti ipudpud no adadi. Masikuga kon. Anya? Kasano kuma amasikog kakatlo pasak? Balang kantis! Ala, isublim ti intad ko apang tuition mo. Kat pumanaw kayo matan dito apartment. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adinggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Mananggundaway, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante
Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.